Usahay, dili man natutuyoon, pero nagdula na di ta sa kalayo. Magsugod ra sa harmless nga scroll, cute lang man na siya oy, one shot lang good. Pero kadugayan, imong mata, imong hunahuna, ug imong heart na control na sa last. Wala man ka nag-touch, pero imong mind sige play sa scene. Last, dili lang attraction, kundi sobra nga pagpatinguha nga wala na sa lugar. Kung ang love walay boundary, mahimo siyang chain. Last is like a fire, musunog kung imo lang pasagdan. Matthew 5:28 says, anyone who even looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. Ay tulo ka timailhan nga na-influence na ka sa lust. Number 1, tago-tago nga browsing. Pirmi ka mag-clear history, delete message, o magtago sa screen. Ayo igna nga privacy na. Kay tinuod ana, guilt na. Luke 8:17 says, for all that is secret will eventually be brought into the open. Number 2, mas ganahan ka sa fantasy kaysa faith, mas excited sa reels kaysa worship, mas kilig sa TikTok kaysa prayer. Kung sa pirmi ni mo ginatanaw, maupod na ang mag-shape sa iyong heart. Romans 12:2, let God transform you by changing the way you think. Katulo, busog ang lawas pero uhaw ang kalag. Oo, lipay ka for a moment. Pero pagkahuman, grabe nga guilt, grabe nga shame, o grabe nga emptiness. Proverbs 6:27 says, can a man scoop fire into his lap and not be burned? But good news, igsoon, si Jesus kabalo sa imong struggle. Wala siya ni abot para i-judge ka, pero para i-clean ka. Dili nato madaog ang lust sa atong kagulingong kusog. Kinahanglan nato ang kusog sa Holy Spirit. Ingon sa Galatians 5:16, so I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. Remember this, ang lust mo promise o kalipay, pero muhatag o kahubas. Ang purity, lisod man usahay, pero muhatag og tinuod nga kalinaw. Kung imong heart puno sa Ginoo, walay lugar ang lust.